Vítajte u dnešného videa. V tomto videu si budeme hodnotiť skiny na Fanga, takže ideme na to. Dobre, takže klasický Fang 60. Tento Blue Pitcher Fang 7 z 10. Fangor 9,5 z 10. Kabucha Fang 8 z 10. Octofang 7,5 z 10. Tento Red Pitcher Fang 6 z 10. Ten model je krajší. Two Gold Fang 4 z 10. Tento Chill Silver Fang tiež 4 z 10. Ďakujem, že ste dopozerali toto video až sem. Nezabudnite nechať odber a like a čus.